Halo guys, hari ini saya akan ajar kita masukkan halia yang telah diiris. Kacau hingga halia sedikit kekuningan. Bila bawang dan halia dah bau wangi, kita masukkan kaki ayam yang telah direbus. Rebusan ayam. Dan kita biarkan mendidih, guys. Bila dah mendidih, masukkan kecap pekat. Kecap pekat, guys, masukkan. Sesudu kecap pekat ni ya, guys. Kacau perlahan. Masukkan sos tiram. Tadi kita masukkan 2 sudu kecap pekat dan 2 sudu sos kecap tiram. Sedikit garam sebab kecap dengan sos tiram dah masin. Dan sedikit mungkin ataupun sedikit rasa. Kacau perlahan sebab kaki ayam dah lembut. Kacau perlahan-lahan sebab kaki ayam kita sudah lembut ya. Kita dah masak, kita dah rebus dahulu sebelum kita masak tadi. Terasa dia, guys. Kaki ayam kita dah masak, guys. Kaki ayam masak halia kecap kita dah masak, guys. Thank you for watching.